Why complainants, defendants, Wawura Joe, one also Anyan Quanta, court, order in court. Eja Dixon. It is a Yawa Bible, Yawa Quran, Yawa Bodia, the Enape. Me Bible. Bible 3.1. Fansani fan page akoso. Eya me Dixon asaribafo. Eya me Dixon asaribafo. Mikura Bible. Mikura Bible. Asema ameken. Asema ameken. Nukure trodo. Nukure trodo. Kuntompo bi anim. Kuntompo bi anim. Onyame ebuame. Onyame ebuame. Otta in court. Yedase. Ewie papa. Mami mpacho ewie de boko. Nze me wa nwan kwanta. Eho na medi medjuma. Mutie sofu mami premai. Ohini ni adazo. Na yenya penyi ko akoba se oye kwan no. E kan container no. Ti yi container no for se me showcase akese mienu ewo inside onum. Na o se me manage no na ade ne ma go for the meantime. Ti no ana me guso a me ya ne kakra. Ti enema na me se sa me pon na ma se ni nyina e de agufie bag akese enim. Na me de kofi ade chi a na ma sande aba tiano na mi junior brother na de mi di sa akoni aba no enti o de me ko anopa ni me na o be fami no na me friend o ka chem se abowo ya na o de be fami no ni ki na ira enti wan kan chem mi ntem ti ko ye later tena mi ntimi mfa ne ma no emfa enko na minister ba kon so me ncho no tonto asomade na ya bra bi container bi e wo honom na eno so peja de ko sa na echi kwana amaso no osande bae nti bibia anim afi na bra ne ye na minister na kwasere ne se ode ne niema no egu onum no amani ne kwan ode niema no gu tanwumre na kwaba se me so me wo kire me na me nua na ama no na me bo me nua ba na ama ne na se oh fa be gu onum na bra ne kra ne container ni no wona ne ye fine ndi se ono kra ti se bibisi ato na se ma mo amfa ameto amegu a ono kra be ka se di amabo watiri made minim de we a one ne intensity ndi o de fa be gu nto me di kogu ho ye di be kwa kogu ho homeso engo computer so je di mra na ye nto aso na sam no afa ni ye bedru ne ma ne kogu container ni mo no ese eguntine 3 days na bla na container ne ne da no beto ade o me ho nto ba na me ka chense da to me ni o nti na ne 3 days me de na be go container ni ena wase yo anka bi bia no de okoye yo ni se me ne ye free enti me nka bi shem kwasiada me kwa sorry me tu container no kinu mo a me di ofi me meti dominance no no so e wa anwan kwanta eti wa so de ma no mu frame se container no eja tum na bia mo bia memra na o se me rush ba e ba friends anwan kwanta ti mbedro na se enya asem ketwa fa service scan ni pe gu onu mo no na se ahise fi from eti onu na transfer na de na maboto because na me nim the cause of the fire no na minim ti na minim ni pe bia me blame no se bia ono na bia nam no so ameja no abasenti mi butu mi showcase kase na o masesa ne mani bi abegu ono no na se ho adwundwene ni ade na adofo no ejeja me nchen na ye mami ya cheche owire sa ti min ka bi bia shem ti mo on ma na minua kuma na be ka chem se bra be hwa de ba bia ye yi ne ma no me hu se weather for ayi bia o mo de so o mo ne ma no ebi gu ho mpacho na ewo bag ni mo no egu onum ti me busa ya no mo se na ifo munya rekro me gu ami me busa ya no eno mo se na o mu se na nkofo welders adwuma o container no ena ma ejane na me so o mu wa hemfa ana o se o mo ti ekira anum fakuta road webi eti we na egu anu okay ye de so ne ma na kokoti sai okay enti me Russia na me call ba bia na se bra no case ni sie no ne nkola na wonu mbe ya adwuma no o ma sore fi honom na kwotena taxi rank no yenso ba bia container ne wono taxi rank no ewo container na chi no ma sore akwotena wono enti me nan be frɛ me na me call honom no ana m ko se bra ne nkola ne ete wona msimia na se wan na be ya adwuma no John ma obi John ye hwan John ye container wura na wo de wo niam ko
wodi wa ade kogum kra wa mona mane no Joe no ena ono na ma obi be ye adwuma o container no eso no na je ono ana ja pade ena o se me adwuma wo ena o se me o me adwuma wo but no ono anka sande oni wonto ono ne yi obi se nipa na mehwe Joe ne se no no otu kwan okay enti we obi se nipa na emra mehwe enti na Joe no so onim se ode sisa ne de ne man gu won ti container no padlock eda no enti boys ne be unu se padlock ne da no omo sa ka kire bra Joe no so se maka kire mo se padlock da de na no ti se be ya mo de mumbu padlock no emfrani na mu wia na mato padlock no foforo de ade e de asi ani se de be ya eja adwuma na mokwa akoye ana yin so mu wade na de e de afa container no ya na akromfo twitwa no to mu wade na de ne de afa ho eti se ono ne kan ya no ono nsahye na ode ma omu se omunye no omani so to others ne kwa no mkoti gira ho na ne se omunye adwuma ne sa kwa yin so container no ya pana inside ni nyina plywood and ceiling ni nyina plywood and se omunye adwuma na boy ne de you know welder ne de yin e call ho na eja no eto inside e so plywood im ne to inside that time so obi ani ho me kini so eni o munche e na ono so instructions na ode ma wo mu no omu so ani so ene ja no eto munti fire for no ebusa me se edebe na se enema na se no eyede na ebasa no na mi hu asema me kan chom bi se na den time no me nya hunu adekrode ma adini esiye enti sata me kra me hunu se no mu ye adwuma na sad ni sie na se fastest for kan de omu kra etuko eti mi hunu se ye ni pass machine na oye sad na se me call police station na me call report na me call report ye tim call report ye na omu ma me o call report o se emeche wan Joe ma me call report wo mu na where the na be ye adwuma no eti me call report ye na omu ba ye no friends omu ba ye no na omu frɛ boy na odi wo mani ma omu ba ye adwuma no na boy ne ba ye ti boy ne ba no mbusa no chechire mu se de me kan ya se Joe ne ma omu ba ye se adwuma no ena on de o yi ni se o mehwe boys ne so ma no enti omu frɛ ekɔ de bia omu frɛ Joe no na Joe na abeka ne de na we so abeka ne de ye yi ni se arrest bia nya mem enti de kɔ ba ya ne se asem ne friends omu ye ne da kɔ commander ene ebe kɔ commander echine ebe kɔ commander ene ebe kɔ commander na me fa se asem ne si yakra na take almost by be se be 5-6 days ne nu commander no and the one man obi tia mi panyi mi tia me na se one commander ni ye free nti ono no why ni commander ni ye free me panyi bi etia me na se one commander ni ye free nti ono no be kɔ commander ni no da asem no akoda ohini ni adasa obi eti dana ye woni odi anim na ye ne kɔ commander no honom na ye koduru ya odi asem no to commander anim na commander oda se yemfa whether sene case ni na o my ne den tana abobe 8 mfa by 10 we here ye nyina ye wo no office ene ye koye ti ye nyina koduru ho no ni si ade ni nyina koye na commander de trans ena ye bo amane obi a church na sim ena commander ne ka say e friend say de si no ye kan nyina na se Joe ne kura sa o ma no kan say wo ena asem asi no o pretend say o ama me kwan kura na Joe ne de nka onye problem bia wa asem nim ba wada na ono kwaya adwuma na okoye na padlock de da ade na no na wantimi ambu ade na ano se de nipa ne ka kire na watimi ya ade na meja na tomu no wonu no mbom ene mfumso ni nyina free so nti se ka bi wo mu dia ende wada no mum no ene wase ade ne kogina court enti papa ne she se wan kase bia yemfa kesi kwan court kekiwo wo she se ade da to se edwada de ohi sa Friday ne sa Friday na edwada bi atwam okay o she say yemfa case no enko court enti o ma ye hu no bibia clear say court na ye ko no enye Joe nam de ne court but o ma wada ne ya we say on mum na akoso say yi no enti yenko court enti ye ko ye na ye ko du ye nyina ye bobo na ye fiada enti ye bobo na edwada na ya court enti edwada no friends kwasiada no nwumre na o se ayi be kwa nso court ni emienu enti na o se mi hu court kra ye be kono enti kwasiada no nwumre na me frɛ si adi ni se me be se mi hu court no side a ye be kono so that obi ko jam ya na me hu direction de be ma no enti me frɛ no afa no be ka kyerɛ me se ye nya nkɔ court no na wono ne ba fie no commander ne kan sa kyerɛ ni wie na wono ne ba ye kyerɛ no
and on no bedroom say I was so in fire report. Well done. CID Nino. I was so on fire for exactly a report. She mu amu ye no na kire sir. Enti ono ne cancer and enti ama Monday no. Ye nyam komot no. Abe asem ni say dey si kono. Maka for no so die. Na dia niam na ewum. Eye phones ni accessories. Etu hwa ehun bo no be so be. Ba be 50,000 Ghana cedi. Hey. Na we da no no be nya bia ma. So her weda ono be ye wedding abese ade no a. Obenya says kana mo fa video ni nto so ma ye niam na we hye ye. Enkwanhia ni. Oh. Enemire. Electrician for na ba be wa ya ufie ni wa nyame anya wadom a ya be shoddy work na wa ya si ufie kire se no wakafo no so mu hu de atowi eso am de wa mo fa boganya so an now because mama mu de e say sense say media sam no kora no eti Joe no osesen John dey say onu dey say nyo no onu no enye onu abet onu ko fa nipa no ba onu ko fa nipa na e ba but onu no person o che e na ukra gu ade kogu onu kra so wan kan kire no me ka kire na 3 days after sana ade akoguma wi hanam de akoguma wi enti e ba no si man kan kire no but ade ba kwa na wo mu ni say omu obisa ni say wa me na man kan kire okra na lady na wo ma na already no onu gitum say wa ma lady no is 93.1 FM and the salad in mom na ma me kwa no say if say sa na tie kwa na nka lady na ne nema wo mu no I was say obo lady na ma ne say obeye adwuma obo lady na ma ne lady no wa mo na ma ne because obo lady na ma ne nka lady no so be ka che lady no so nema egum bi ba sad na hye no eye be bia ba wo ba ye kuradu a wo boyi Joe no mo de container ne ma na abo ne kuradu wa me bo wedadin eye well done no on your friend Joe well done obisa me say container new ra ne de say me call police station ko kran man fnye Joe nam ko case tia no say ha na wa ba no na wo ye case tia no well done no I be Joe friend my ma Mary tonte hu me de asem we kura de eh where do be nya 500 million ajire nya me be no kura bi di